Ramai yang melihat menonton saya di sini. Hi guys, my name is Akilah, your YouTube best friends. Korang perasan tak live kita sekarang ni terlampau dengan social media dan sampai rasa kita lost. Why Yaya kata about social media hari ni? Sebab Yaya dah lama tak buat video, so this is my videos yang alhamdulillah I can produce for you guys. As you guys know, kita tengah berada dalam Holy Ramadan, maksudnya Ramadan yang mulia, Ramadan bulan Quran. So I want to share to you guys kenapa Yaya buat video ni. Sebab it's not about Ramadan je, but it's about life change. Kita terlampau banyak sangat consume benda negatif sampaikan me myself affected emotionally, psychologically, sampai tahap overthinking about my own life. I start to compare to other people, and also my life become more unvaluable or invalid somehow. Korang bayangkan korang spend time dengan family, spend time dengan kawan-kawan, with your own self, me time banyak-banyak, tapi kita rasa macam lifeless, kita rasa burn out. Also kita rasa macam bila kita berkumpul ramai-ramai, kita still rasa tak best. Sebab apa? Sebab otak kita selalu anxious apa yang berlaku sekarang. Kita rasa FOMO sebab nak tahu sangat apa yang jadi kat social media. Why? Sebab kita dah terbiasa dengan rage bait dan emosi yang unstable dekat social media. Korang perasan tak bila kita scroll social media, emosi kita lagi-lagi dekat TikTok, dekat threads, kejap rasa positif, kita boleh gelak ramai-ramai, kita boleh gelak masa kita sendiri dengan social media. Lagi 2-3 minit kita jadi sedih pula sampai tahap boleh menangis, which is benda tu sebenarnya bahaya and it leads to brain rot. Brain rot adalah bila mana kita consume mungkin content atau mungkin apa-apa secara digital dalam fasa sekejap dan ada transition emotion yang sangat pantas, iaitu kita punya dopamine, dan banyak hormon kita terganggu hanya sebab perubahan yang sangat drastik. So brain rot ni bahaya. Cara Yaya adalah cara yang agak, I don't know, is it suitable for you guys, but why I document my life and encourage you guys with this kind of video untuk korang start documenting your own life. Sebab bila kita busy dengan kita punya content, kita tak busy pasal orang lain. Kan ada orang kata, kenapa kau nak sibuk overthinking pasal life orang? Uninstall je lah kau punya social media. Guys, it's not easy. Why? Sebab kita suka buat benda ni repetitively. Okay, korang bayangkan uninstall social media, tapi your works related to social media, ataupun you memang hari-hari kena consume apa yang ada dekat social media untuk you tahu news, untuk you tahu benda-benda yang bagus, untuk update kelas dan sebagainya. Tapi you pergi uninstall social media, it's just a short term escapism, to be honest. Yes, ramai orang nak escape masalah dengan short solution, and Yaya tak suka benda tu. So what I did was, start last month, Yaya consume my own content. Maksud kat sini bukan kita nak jadi self-centered tau guys. Apa yang Yaya nak encourage korang to documenting your life is because of there were so many rage bait yang trigger emotion kita, dan kita kena elakkan benda ni. Sebab kita tak nak mental kena harm, dan secara tak sedar sebenarnya kita mentally or emotionally unstable. Korang perasan tak? Ramai orang dekat Malaysia dah unstable emotion diorang. That's why I want you to guys, me myself, encourage myself untuk buat or consume our own videos and focus on gratitude journaling. But somehow ada orang dia jenis macam Yaya dulu, Yaya have a lot of diaries. I do writing, which is I journaling. I do gratitude journal, and somehow kadang-kadang Yaya rasa macam it's not easy for me because I tend to pegang phone lagi banyak daripada pegang pen dan kertas, betul tak? So what I want to do after that adalah I try to change my diary from writing journal ataupun gratitude journal towards visual diary. Maksudnya Yaya, macam korang tengok sekarang, Yaya buat video about me, about us, about positivity, mental health, psychology and so on.
because of I want to spend my time with positive energy. There were so many negative energy and toxic people dekat social media, and kita nak stress lagi ke consume social media? Mesti tak nak. So what I did was, starting last month, Yaya start posting my own videos. Yaya record je macam-macam video about my hobbies, about kita punya mungkin minat, interest, mungkin foods kalau korang suka foods, and then few of travel videos. Even I spend time with my friends pun I record, my family's gathering pun I record, just because of I want to switch my mindset towards positivity. And it turns out, Masya Allah, Yaya punya mental sekarang dah stable dari segi Yaya tak cari salah orang, Yaya tak sibuk nak consume negatif. Bila orang trigger kita dekat social media, dari segi rage bait, dari segi banyak konten-konten yang korang boleh tengok dekat sini, contohnya yang buat kita trigger emotionally sampai hormon kita kejap happy, kejap sedih, kejap macam-macam lah. Tapi benda tu tak membantu kita sebenarnya, bahaya. So kita kena try consume konten yang bagus. Untuk kita consume benda bagus supaya brain kita dapat makanan ataupun good food dan mental kita sihat adalah Yaya try record my own interest. So bila Yaya try editing, Yaya belajar macam mana nak edit dengan lebih baik, I become much better every single day tau guys. So my gratitude become wise and tak tertupu pada writing je, which is Masya Allah, amazing. Sebab Yaya banyak berubah dari segi cara Yaya bercakap, dari segi cara Yaya buat konten, dari segi how I appreciate others. Bila diorang excited ada dalam my own video dekat TikTok, dekat YouTube, diorang pun rasa macam Masya Allah, macam oh ni ke moment kita pernah buat macam ni, kita pernah lalui benda ni, kita going through hardships, kita going through obstacles, Masya Allah. And guess what guys, orang lain dapat aura yang sama yang kita nak juga. So guys, kalau kita nak Allah SWT pelihara kita nak always positive, kita nak always consume benda yang beneficial, we need to change ourselves first. So I change a lot. Yaya going through burnout, overwhelmed, and this is what I did in past few months. And last month paling banyak content Yaya consume and buat, produce dekat my own social media. It turns out well. I become more confident every day, and also the best part is we already buat apa yang Rasulullah SAW buat, which is ada satu hadis tu yang nak share, yang masukkan dekat sini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maksudnya orang yang baik ni, if you want to be a better person, you need to be better lah to other people. So I consume content yang positif. I also produce good contents. And it turns out benda dekat social media ni benda yang permanent tau. Walaupun kita dah delete kita punya videos, let's say lah kita hijrah, kita dah delete kita punya video yang mungkin kita pernah free hair dan sebagainya, orang akan ingat tau benda tu. Orang boleh google, orang boleh buat macam-macam. That's why kita kena jaga diri kita kat social media. Alhamdulillah, for those yang minat my videos, korang boleh consume video macam ni. Yaya memang focus on documenting my life, also buat review, also I do some sharing macam borak jiwa. Korang boleh tengok kat sini, korang boleh pergi dekat playlist vlog Yaya. Moment ni mahal tau, dia takkan terjadi lagi. So sebelum kita hilang orang yang kita sayang, why not kita dokumentkan je apa yang ada, apa yang kita lalui dalam hidup. Tak kisah benda tu baik ke, best ke, sedih ke, somehow ini cara kita upgrade diri kita, be a better person, and also how kita show gratitude to Allah SWT. That's why nak berdakwah ataupun nak berada di akhir zaman, I think we need to be creative on doing amal. Some people say nak buat apa record diri sendiri, nak buat apa record moment kita dengan family and then publish dekat social media. It's our own privacy. Somehow it's true, but nowadays, as Yaya pernah share dengan korang dekat my own social media, kita banyak consume dengan toxicity yang ada. Kita banyak deal dengan orang-orang yang tak baik dekat social media. So untuk kita mentally prepared and
resilient kita tinggi, kita kena consume benda-benda yang positif tau. So for those dekat luar sana yang rasa overwhelmed macam Yaya yang going through social media detox, why not korang try documenting your own life so that kita boleh reset balik diri kita and clear our mind again and again. Itu je guys video untuk kali ni, sangat pendek, tak panjang, tak ada bebelan sangat. Okay, itu je video untuk kali ni. InsyaAllah kalau rezeki kita jumpa lagi untuk next video. Harap korang boleh dapat apa-apa manfaat daripada video ni, okay? See you guys in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.